Hai guys, ondel-ondel mau masak ayam gulai hijau guys. Mari kita lihat apa aja bumbunya. Cabai hijau dihaluskan, kasih garam secukupnya, kulit kayu manis, bunga lawang, kapulaga, cengkeh, serai, geprek, daun salam, daun jeruk, daun kunyit, lengkuas, geprek, bawang merah dihaluskan, bawang putih dihaluskan, jahe dihaluskan, kemiri dihaluskan. Ayam rebus sebentar guys. Tumis bumbu yang telah dihaluskan sampai wangi, lalu masukkan cabai yang sudah dihaluskan, tumis sampai wangi dan cabai berubah warna. Kemudian masukkan ayam dan diaduk-aduk ya guys. Lalu tuangkan air putih atau air kelapa. Yummy.